n'imikino yose yakinwe muri weekend. Ugomba kumenya ko wari umunsi wa gatandatu wa Rwanda Premier League, umunsi wa gatandatu game week 6, usa nkaho umunsi wakerewe cyane, ariko niho twari tugeze mu by'ukuri. Amakipe rero yagomba gushaka uburyo arinda umwanya ahagazeho ku rutonde rwa shampiyona n'andi akazamuka. Etincelle Rubavu yatsinzwe n'Amagaju bitego 3-2 hari kwa gatandatu. Hanyuma Musanze FC kwa gatandatu yari yakiriye Mukura abanganya igitego 1-1 uwo munsi, kandi nibwo Muhazi yari yakiriye ekipe ya Rutsiro maze Muhazi itsindira ingoma 1-0. Rayon Sport yari yakiriye ekipe ya Bugesera kuri stade Kigali Pere, batsinda ibitego 2-0. Ibitego bya Rayon Sport byo byatsinzwe n'Abanyasenegal, turaza kubigarukaho. APR yatsinze 1-0 umukino wakiniye kwa gatandatu, ariko kubera ibibazo by'imvura nyinshi cyane ku munota wa 15 umukino urasubikwa usubukurwa ejo ku cyumweru nyine, bakina iminota 75 yari isigaye. APR birangira itsinze igitego 1-0 cya Mohamedou Lamine Ba, batsinda Gasogi United. Hanyuma ejo ku cyumweru ekipe ya Police FC yanganyije na Gorilla 1-0. Marine Football Club inyagira Kiyovu ibitego 4-2 i Rubavu. Ari nako kandi uyu munsi tuza gusoza uyu munsi wa gatandatu ekipe ya AS do Kigali yakira ekipe ya Vision isa 9 zuzuye kuri stade Kigali Pele. Ucyo nakubwira rero uko urutonde ruhagaze kuri uyu munsi nyuma y'imikino maze kubabwira, nuko ekipe ya Police FC ikiri ku mwanya wa mbere n'amanota 12, gusa imaze gukina imikino 6. Rayon Sport iri ku mwanya wa kabiri irarushwa na Police inota 1, ariko imaze gukina imikino 5 yonyine ifite amanota 11. Inganya na Gorilla nayo imaze gukina imikino 6 ifite amanota 11. AS Kigali imaze gukina imikino 5 yonyine ifite amanota 10. Ekipe y'Amagaju ya gatanu n'amanota 9. Hanyuma rero ubwo inyuma cyane hari Kiyovu iri ku mwanya wa 15 irabanziriza ya nyuma. Kiyovu mikino 5 ifite amanota 3 yonyine, 3 yonyine. Ndumva ku munsi wa mbere wa shampiyona aribwo batsindaga ekipe ya AS Kigali, niyo manota yonyine Kiyovu ifite babonye ku munsi wa mbere wa shampiyona. Vision ntabwo ihagaze neza, Vision ku mwanya wa nyuma n'amanota 2 mu mikino 5, bivuze ngo banganyije imikino 2 yonyine. Yego. Yes, nguko rero zituko zagenze muri rusange. Duhere ku mikino isa nkaho rwose nyine idafite amakipe adafite abafana benshi, no tuze kwikuza kuri aya ngaya manini abafite abafana benshi ndetse baba banategereje no kumva uburyo yitwaye. Twahera nk'imusanze Lorenzo wari uriyo Musanze na Mukura, ni match banganyije. Ni match Musanze akenshi ikonagura Mukura kuri kira kibuga. Yego, ekipe ya Musanze FC na Mukura bimaze kuba ikintu kimeze nka rivalite cyangwa se guhangana cyangwa se ubukeba, kubera ko na makipe ekipe ya Mukura yakunze kuzonga ekipe ya Musanze cyane mu buryo bukomeye, ikayitsinda kenshi, ikayitsindira Huye. Ekipe ya Mukura rero abanyamusanze by'umwihariko kuva kuri president wa Musanze FC Trump bavuga ko ngo ari ekipe yabirasi cyane, ngo abantu biyemera donc bumva bakomeye bakaze. Ubundi banakubwira ko ekipe ya Mukura itiyumva nk'ikipe y'akarere. Bakubwira ko Mukura itiyumva nk'ikipe y'akarere, nyine ngo yumvire muri izi kategori za Rayon, za APR, none ugahita uyigeraho ubundi ukajya ku makipe y'uturere nyuma za Musanze za Etincelle. Babonaga ibishaka kuyita ngo ni ikipe y'akarere. Amateka n'ubundi ayemerera kuba nyuma gato y'ibyo bigugu. Barebye niyo ekipe rwose yo mu ntara wavuga ko ariyo nini kuruta izindi. Yego, ekipe rero ya Mukura na Musanze ni match bikomeye. Musanze ishora imbaraga nyinshi kuri uyu mukino, cyane cyane yawakiriye kuri stade ubworoherane, gusa ni gake uzabona ekipe ya Musanze yatsinze Mukura, ntabwo bikunda kubaho. Mukura ni ikipe igora Musanze cyane pe. Musanze FC ritano yatangiye neza iyi sezo, byari naniye kubona amanota 3 kuri ekipe ya Mukura nubwo Musanze FC yari mu rugo, gusa byari byatangiye neza ku munota wa 62 uwitwa Muhire Aniseti Gasongo myugariro defenseur central yatsinze igitego. Hanyuma Maestro Boateng Mensa w'ikipe ya Mukura agombora igitego ku munota wa 90. Abanyamusanze batangiye guserebura ibintu byaryo, ibintu bimeze neza cyane. Match isa nirangiye, Boateng Mensa atsinda igitego, birangira amakipe yo manganya igitego 1-1. Abanyamusanze bravo, barimo kwitabira imikino, bari bitabiriye, ariko abo naganire nabo ntabwo bishimye muri sezo. Musanze FC yasubiye inyuma cyane mu by'ukuri. Urebye ekipe yagurukanye n'amakipe ya mbere sezo ishize yose, urabizi ko yigeze no gufata ku mwanya wa mbere kabaho. Yari makipe 3 ayoboye shampiyona umwaka ushize y'imikino, ariko birasanga iyi Musanze igiye kongera kuba ya Musanze twari tuzi ya kera, igomba kurwanira kutamanuka.
ya myanya myiza hari munsi y'icumi, ariko mu makipe ane ya mbere ubona ko rwose bizagorana cyane. Yasubiye inyuma ku bakinnyi ifite, ntabwo ibintu bimeze neza cyane. Support mu buyobozi, y'uganiye n'abantu usanga nubwo bakiri babandi Perezida Placide akiri wa wundi, ariko ubona ko imbaraga ubushobozi bashoragamo byagabanutse. Ubu ne equipe isa nkaho yegamiye ku karere konyine, ntabwo igifite za mbaraga nyine z'abakunzi bayo. So equipe ya Musanze ntabwo aryohewe cyane pe, niryo ishoro ry'umunyamakuru nakuye hariya. Nukongera abayobozi b'akarere ka Musanze bakareba uburyo bakongera kumobiliza abakungu, abishoboye n'abanyamusanze muri rusange, n'uturere tutagira amakipe turanye na Musanze, ko buriya nka Nyabihu nta kipe bagira, biyumva muri equipe ya Musanze FC. Burera nta kipe bagira, bagomba kwiyumva muri Musanze. Gakenke même chose. wabibonera muri resultat amaze gutakaza match nyinshi ku makipe mato, kunganya na Muhazi, ukanganya na Marine, notama makipe yose akomeye, AS Kigali, Police, Mwawe zose zikagutsinda, mukurika kwishyura ku munota wa nyuma, 6 ku manota 15 yashobokaga kameme. Ntabwo ari ukumusanze kwe kubimeze, hari urwego wumva rwasubiye hasi. Hari n'ikindi kintu mugomba kureberaho, ko Musanze ari ikipe irimo kugenda irangira, ibintu bitaryoshye bitameze neza. Ikipe ya Musanze muziko iri mu makipe ubundi ubusanzwe yashoboraga kubaho nk'ikipe professionnel, haba mu updating ku mbuga zayo, website za social media. Burya Musanze no makipe akoresha budget iremerewe.